Good morning. Ngasi lebak popo numit ko. Lebak popo numit ki card ki message haipeta yengase ko. Lebak popo numit ahamba number ko. Number se 69 lere aduga color dana red color gumba sinabi ba ko aduga amu akoina sum aina chak thongbada kenom hapo sum haiba yaw ko nomagya aduduna sidana mu red color gi pot ama hai tare ko hadi thadabiyo hadi morok su red oi ko gajar su red oi tomat kaino so khoi khamen sin basu red oi na ko du ma chetang katang oi na hai tare ko akoi gi chak thong matam da dumaina happy be ai ko hadi tuesday no mechena do card ki messaging minarase du ngasi gi na timing of our sai happy tang haizara gi ko mem da ado nungti gi lothopo dumaina ko sidagi 3 cards katang lotho ase ko card ahum card number 1 card number 2 card number 3 ko 1 2 3 ahum sidagi amma choose tawrase ko ahamba khanbanga yengase ko ahamba kai laige habado ko ahamba da laise ko silaise ko situation sing se ko hai tare ko hai di expect to boga hai tare ko aina khalambaga magi result to ichan chana da bagi type tam toy ko adu duna amu yam nuai taba thoi nuai taba khotaba dum bakatang khara leigani ko adu hojik taw godab se kaino hai di focus to aina tawriba thabak to da amu ka hena focus to lairik pa ba ka har sine ko ngasai gi pekhade me ama thai adu ga hai di result se satisfy oi da bani khangde yarok ta bani khangde amani khangde du maina ko sum leibo hojik se kai to batai hojik se am fazana focus to batai ba thabak to oiro natraga hai di egi lai pa ba to oiro ko focus thammo amuka hena hai tare ko focus amo amuka hena hadi move tawbodo hai tare ko jaga amada lepaga legono ba jaga amada lepaga legono hadi isai thanda hai tare ko hadi sometimes aigi akoi gi family na push tawbi ba hai bam leina ko natraga na hadi sida aigi damakta kanamta push tawbi ngai leite en hairagadi isai thanda push tawba sometimes adumaina hai tare ko se leje ko number kaino gi se ko 1 gi ona hai tare ko somna kanda mangba lere somna kanda phabdi leigani na hadi yetlom sida ngasai ai mamangda hadi thabak tawr matamda mangba taba ko to mayam legre taragadi oi thangba sai sidong chatlaga yengoba aduda aingonda kanaba phangani ko sisina number 1 card lere ko number 2 se laise ko pau noi bagum bala kani ko pochai gumba kai gumba phangba yai pesa phangba yai lai lai shugi matang da su gai da su ai tare ko duga haidi manifestation gumba taw ko haidi manifestation taw matam da kana gani opportunities gumba la kani ko sida hai tare ko opportunities gumba la kani khut sa hai ba mi gi oina haraga de ko amuka hena adu gumba gi feel da hai tare ko changjalo sisina aingonda phabo gani ko sina number 2 gi lere ko number 3 card to ko number 3 card china it's bring some kai hani sida pora ise ko good opportunities ko good opportunities good growth gumba kai gumba lai ko receive to bodong asigi numita hai taro ko aingonda aigi phangba natraga aingonda mi sina e nang sima tawo ko lo haina pirak po ko bodomaina oina oi ko haidi paisa gi financial gi matang da ni khangde thabak gi matang da ni khangde adubu laktori pot se aingonda phaba gumba domaina oina oi ko sisina khoi gi card hung gi message lere ko timing sa haipet haira gi ko pung 8 ga minute phumari da gi na pung 2 ga minute 2 phang lere daga ayuk kise ko 8 ga minute phumari den 2 ga minute 2 ade mutungda 3 ga minute 9 daina 3 ga minute 51 phang lere de ki 3 ga minute 51 na 8 ga minute 3 phang lere aduga hingi na 13 ga minute ama daina pung 3 ga minute 9 phang nongalam dai gi ko ado sida ko 9:44 am to 2:02 pm adu matungda 3:28 pm to 4:53 pm adu matungda amu hadi 7:53 pm to 9:27 pm adu matungda amu 11:01 pm to 3:43 am ko sida lere ko gi ngasi gi na afaba timing se ko ado akoi gi card ki message lere ko amu ko na mathangi amu yeminarase thank you